почитувани гледачи, со мене во студиото се наоѓа професор доктор Сузана Стефановиќ, која ни доаѓа од Универзитетот во Ниш, Република Србија, економскиот факултет. Добар ден, професорке, како сте денес? Dobar dan i vama i vašim gledalcima. Veliki pozdrav. Evo, dobro sam i drago mi je da sam u vašem gradu i da sam gost Ekonomskog fakulteta u Štipu. Так, задоволството е наше што токму денес сте наша гостинка во студиото на Канал Плюс. Најпрво би сакала да ве прашам за Универзитетот во Ниш. Колку години постои овој факултет? Ja, kao što ste u najavi rekli, dolazim sa Univerziteta u Nišu, koji je kao i ekonomski fakultet osnovan još davne 1960. godine i evo mi smo oktobra meseca na našem fakultetu proslavili 56 godina postojanja našeg ekonomskog fakulteta, koji je jedan od najstarijih fakulteta ekonomskih u Republici Srbiji sa dugom tradicijom. Naš univerzitet je takođe ustanova koja je respektibilna u Srbiji i koja obuhvata 13 fakulteta. Jedan od njih je ekonomski fakultet koji, dakle, obuhvata 4 studijska programa, a to su bankarstvo i financije, računovodstvo i revizija, opšta ekonomija i poslovno upravljanje. Poslovno upravljanje kao studijski program jedini ima module i to su moduli za menadžment preduzeća, zatim međunarodni menadžment, marketing i menadžment u turizmu. Mi upisujemo veliki broj studenata, svakako više od 500 studenata na prvoj godini upisujemo svake godine, tako da smo veliki fakultet koji ima i oko 80 nastavnika i saradnika koji predaju na ovim studijskim programima koje sam pomenula malo pre. Так. Колку долго работите како професор на економскиот факултет? Ja lično radim nešto više od 20 godina na fakultetu i počela sam karijeru kao asistent pripravnik. Sada sam u zvanju redovnog profesora na ovom fakultetu. Inače, predajem na svim studijskim programima, a najviše svakako predmeta imam na studijskom programu poslovno upravljanje, na smerovima menadžment preduzeća, međunarodni menadžment i marketing, gde držim predmete strategijski menadžment, zatim poslovno planiranje i upravljanje proizvodnjom. To je na osnovnim studijama, a pored toga naš fakultet ima i drugi i treći nivo studija, znači i master akademske i doktorske akademske studije, gde takođe upisujemo veliki broj studenata, recimo na master studijama od 150 do 200 studenata godišnje upisujemo i na doktorskim studijama imamo akreditovanih 35 mesta svake godine za upis studenata na doktorskim studijama. I tamo naravno držimo određene predmete i to su pre svega menadžment malih i srednjih preduzeća i strategija rasta i razvoja preduzeća, a na doktorskim studijama imam predmet strategije proizvodnje umreženih preduzeća. Eto, to su predmeti koje ja držim na fakultetu. Так. Каква е вашата соработка со економскиот универзитет, факултет се извинувам, при Универзитетот Гоце Делчев од Štip? Pa evo, meni je drago da je ta saradnja počela da se intenzivira upravo ovim mojim gostovanjem kao gostujućeg profesora koji je održao i držat će još neka predavanja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Goce Delčev u Štipu, a naša saradnja je započela u stvari određenim individualnim kontaktima između mene i nastavnika Ekonomskog fakulteta kada smo se susretali na određenim konferencijama u inostranstvu, to su pre svega konferencije Redete i tamo sam upoznala kolege Tamaru Jovanov i Ljubčeta koji su takođe prisustvovali tim konferencijama i onda
u razgovoru, druženju tokom tih konferencija rodila se ideja da bi moglo da se to i proširi u vidu saradnje, gostovanjem naših profesora na Univerzitetu u Štipu i takođe vaših profesora sa ovdašnjeg univerziteta, na Univerzitetu u Nišu i na Ekonomskom fakultetu. I eto, tako smo u razgovoru došli do ideje i oni su me kontaktirali. Ja sam sa zadovoljstvom prihvatila njihov poziv, dogovorili smo kada da dođem i koje bi oblasti bile koje bi mogla da na predavanjima iz strategijskog menadžmenta održim na Ekonomskom fakultetu u Štipu. Така, активностите кои што ги имавте овде во Штип изминатите денови, исто така ги одржавте и во Струмица на дисперзираните студии. Она што следува е утре да го одржите вашето предавање на дисперзираните студии во Скопје. Кои активности ги опфаќате во предавањата? Eto, meni je drago da, pored toga što sam mogla da se obratim studentima u Štipu, imala sam prilike da boravim i u vašim disperzovanim centrima u Strumici i sutra ću biti i u Skoplju. To je za mene jedna novina jer kod nas nema takvih centara, budući da bi postojala visokoškolska jedinica van sedišta univerziteta. Po našem zakonu o univerzitetu potrebno je da je akreditovan studijski program u tom centru van sedišta univerziteta. S obzirom da nemamo takvih akreditovanih programa, onda mi nemamo takve disperzovane centre kao što vi imate, tako da je to za mene jedno novo iskustvo i drago mi jer je to prilika eto i za studente u tim manjim mestima kao što su Strumica, na primjer, čula sam da postoje i disperzovani centri u Kočanima i tako dalje, da i oni čuju predavanja gostujućeg profesora, a ne samo oni koji su u sedištu univerziteta koje je u Štipu. Naravno, sutra idemo i u Skoplje, koji je veliki centar i naravno ima i svoj univerzitet, ali svejedno mi ćemo držati isto tako predavanja kao što su bile i u Štipu i u Strumici i sa tamošnjim osobljem takođe porazgovarati daljim mogućnostima saradnje kao što smo razgovarali i ovde sa dekanom Ekonomskog fakulteta i prodekanima na Ekonomskom fakultetu. Така, која е темата на активностите? Дали има конкретна тема или станува збор за една општа економска тема? Ovde je ideja bila da predavanja budu baš uže stručno iz oblasti koju ja predajem, a kao što sam malo pre rekla, ja sam profesor iz predmeta strategijski menadžment. Tako da su mi u kontaktu kolege rekli i sugerisali da osmislim neku temu iz predmeta koji predajem i ja sam izabrala temu koja je vrlo aktuelna, a to su alati i tehnike strategijskog menadžmenta za analizu okruženja u kojim preduzeća posluju i tako su predavanja uglavnom vezana za tu temu. Znači, nije slobodna tema. Така. Кое е значењето на гостувањето на професорите? Mogu reći da je ovo od izuzetnog značaja i za univerzitet, a posebno za ekonomske fakultete u Nišu i u Štipu. Svaka razmena profesora, znači studenata, osoblja sa različitih univerziteta donosi nova iskustva i nova znanja. A ovde je posebno važno da bi se povezali, jer sada pripadamo i različitim zemljama, znači univerziteti iz različitih zemalja, iz Republike Srbije i Republike Makedonije, i da bi sagledali kako danas ostvarujemo taj proces, mada smo i jedni i drugi u okviru bolonjskog procesa, imamo znači neke slične načine poslovanja rada, ali i neke slične probleme. Međutim, da vidimo i dobra iskustva, recimo koja se primenjuju na fakultetu ekonomskom u Štipu,
a svakako i da vi saznate i nešto iz prve ruke, što se kaže, o načinu rada i funkcionisanju Ekonomskog fakulteta i univerziteta u Nišu, jer mi smo, recimo, fakultet sa velikim iskustvom, 56 godina postojanja je iza nas, sa velikom tradicijom i ugledom u Republici Srbiji, dok je, kao što sam saznala, Univerzitet Goce Delčev mlad univerzitet, kao i Ekonomski fakultet, svega 8 godina i svakako im iskustva određenih institucija koje imaju dugu istoriju mogu da znače, mada i mi možemo puno toga novog da saznamo i ovde od vas. Videla sam da su nam na neki način problemi slični, da je način rada sličan, da postoje mnoge slične i naučne discipline koje se predaju studentima i slični studijski programi i smerovi, što olakšava saradnju, jer je moguće zaista da onda profesori koji drže te discipline na našem fakultetu gostuju kod vas kao i vaši na našem, jer i naši studenti slušaju te naučne discipline i slušaju i te studijske programe, tako da je to olakšao. Dalje ne postoji jezička barijera, tako da je mnogo lakša komunikacija i između nastavnika i studenata. Odlično se razumemo, bez obzira što vi govorite makedonski, a mi srpski, tako da. I bitan je taj transfer znanja i iskustva, to je najveća dobrobit ovakvih gostovanja, a istovremeno možemo reći da to predstavlja samo jednu bazu da se saradnja proširi i u drugim oblastima, a to je pre svega radi zajedničkog konkurisanja, recimo, za određene projekte. Sada i u procesu pristupanja smo Evropskoj uniji i naravno da možemo pristupiti određenim fondovima, kao što su IPA fondovi, predpristupni fondovi za ulazak u Evropsku uniju, a takođe i u okviru univerziteta postoje mogućnosti da se u okviru nekih FP7 programa i tako dalje pristupi sa projektima, tim fondovima koji bi finansirali. Često mnogo bolje prolaze projekti na koje konkurišu iz različitih zemalja, a postoje i takozvani prekogranični projekti, odnosno za saradnju institucija iz susednih zemalja, tako da je potrebno ponekad pronaći partnera u nekoj susednoj zemlji i onda je dobro imati kontakte sa nastavnicima, sa rukovodstvom sa tih drugih univerziteta iz drugih zemalja, da bi jednostavno zajednički možda osmislili neke zajedničke projekte i zajednički nastupili prema tim fondovima, što onda povećava verovatnoću da ćemo i dobiti finansiranje iz tih fondova. Така. Дали имате планови за формирање програми за размена на студенти? Pa mogu reći da se povela priča i o tome i naravno da u okviru Erasmus Plus programa, koje takođe forsira i finansira Evropska unija, postoji projekat, odnosno program razmene nastavnika i studenata. I u okviru tog Erasmus Plus projekta moguće je, dakle, ne samo da je to u susednim zemljama, nego u svim zemljama, pre svega Evropske unije, koje su prihvatile taj projekat Erasmus+, borave nastavnici i studenti. I mi imamo ovo iskustva da naši studenti završavaju recimo jednu školsku godinu na prestižnim univerzitetima u Španiji, u Austriji, u Nemačkoj, pa se onda vrate na naš fakultet, a to sam čula da takođe i vaši studenti imaju. Takođe postoji i mogućnost da naši profesori borave i gostuju kao predavači u okviru Erasmus Plus programa, tako da, eto, u tim okvirima možda treba najviše tražiti mogućnosti
za saradnju, jer je onda olakšano i finansiranje. Uvek se postavlja pitanje finansiranja boravka tih studenata, nastavnika. Potrebno je pronaći novac, nije lako da bi se taj boravak finansirao. To je bolje ako pripadamo ovim projektima i možemo tu da povučemo određena finansijska sredstva koja su nam potrebna za to. Moguća je saradnja i u drugim oblastima, na primer, Ekonomski fakultet već 5 godina organizuje internacionalnu letnju školu ekonomije. Ideja je bila da se pozovu studenti sa njihovim profesorima, nastavnicima iz različitih zemalja da dođu u Srbiju i da u okviru programa letnje škole, koji obuhvata recimo predavanja profesora, radionice za studente, razne vrste takmičenja, predstavljanje zemalja iz kojih studenti dolaze, obezbede u jednom vremenskom periodu od nedelju dana druženje studenata i nastavnika sa različitih univerziteta iz različitih zemalja. To je veoma lepo jer se spoji i lepo i korisno. Recimo, dolazili su nam studenti iz Rusije sa njihovih univerziteta, pre svega iz Moskve, recimo Carinska akademija s kojom dugo sarađujemo, iz Slovenije, iz Bugarske. Rado bi videli i studente iz Makedonije na letnjoj školi i iz drugih zemalja, Španije i tako dalje. I tu bude jedno lepo druženje studenata, a istovremeno u okviru teme letnje škole budu i predavanja i radionice. Ove godine letnja škola je po drugi put organizovana na Zlatiboru, poznatoj srpskoj planini. Ranijih godina je bila i u Vrnjačkoj banji, i u Soko banji, i u Niškoj banji, znači uvek se odabere i neko lepo turističko mesto, tako da studentima bude i lep doživljaj, da dođu da upoznaju našu zemlju i njihove lepote i da, kažem, spoje lepo sa korisnim, da čuju nešto novo, da se druže, da se upoznaju sa kolegama, tu se razviju i neka prijateljstva koja dalje mogu da se produže. Така. Универзитетите соработуваат и со приватниот сектор. Која е потребата од тоа? Pa evo, upravo boraveći na tim konferencijama, pa i na konferenciji Redete koja je skoro održana u Beogradu, čuli smo, imali su prilike i vaši predstavnici, Tamara i Ljupčo, da čuju da je neki novi trend koji zagovaraju i profesori sa zapada, iz razvijenih tržišnih ekonomija, kao što je Velika Britanija, Nemačka i tako dalje, da se sve više povezuje univerzitet sa privredom, sa realnim sektorom, kako mi kažemo. I da, dakle, nije samo akcenat niti na predavanjima, niti na istraživačkom radu, odnosno naučnim projektima, već isto tako i na završavanju određenih projekata ili, na primer, konsultantskih usluga za privredu, odnosno za preduzeća u realnom sektoru. Možemo reći da u ovo doba kada pre svega i ekonomska kriza je zahvatila ceo svet, posebno naše zemlje ovde na Balkanu, kada postoje brojni problemi, posebno privreda u tranziciji, preduzećima je potrebna pomoć nauke. Potrebno im je da saznaju neke nove stvari, neke nove tendencije, jer mnogi ljudi koji rade u privredi, ima i mladih naravno ljudi, ali slušali su recimo predavanja na univerzitetu, završili fakultete pre 30 godina i više i sada neke nove, da tako kažem, neka nova znanja, neke nove alate, tehnike koje savremena ekonomska nauka i posebno nauka o menadžmentu nudi, ne znaju, nisu dovoljno upoznati da bi ih mogli primeniti u svakodnevnom svom radu i poslovanju. Upravo ovaj studijski program poslovno upravljanja, to je u stvari menadžment na kome sam ja najviše
znači angažovana i na kome držim predmete, nudi takva znanja privredi, jer praktično sve te discipline vezane za menadžment su i nastale iz potreba privrede i nastale kao pokušaj da se odgovori potrebama preduzeća, znači realnog sektora, da se prilagodi promenama u okruženju i da odgovori promenama u okruženju, obezbedi sebi bolju konkurentsku poziciju. Tako da ta znanja koje se nude u okviru ovih disciplina bi trebalo da se ponude i menadžerima u okviru preduzeća, bilo putem nekih recimo kurseva za inovaciju znanja, jer kao što sam rekla, oni su završili pojedini menadžeri odavno te fakultete i potrebno je da stalno inoviraju znanja, jer kao što znamo živimo u doba kada se zagovara takozvano doživotno učenje. Znači, nema jednom da smo naučili to je to, nego doživotno moramo da osavremenjavamo znanja. Imamo mnogo promeni v opštеството, normalno. Da. I onda da im ta nova znanja mi prezentiramo. Drugo, to su mogućnosti da se rade projekti ili studije po narudžbinama preduzeća, znači iz privrede. Znači da se uključe istraživači i predavači sa univerziteta u rešavanju konkretnih problema određenih preduzeća. Da im rade određene studije izvodljivosti, biznis planove, zatim strategijske planove i tako dalje, marketing planove, zatim marketing kampanje i tako dalje. Znači prema njihovim konkretnim potrebama da reše određene njihove probleme. I naravno moguće je i zajedničko neko istraživanje i razvoj, posebno tu mogu da budu uključeni tehnički fakulteti koji imaju inovativni rad, koji imaju laboratorije, ali nemaju mogućnost da te inovacije primene u praksi. Tu bi onda mogli iz preduzeća, iz realnog sektora da isfinansiraju da ta inovacija ugleda svetlost dana i da zaživi u vidu nekog novog procesa, neke nove tehnologije ili novog proizvoda koji bi se uveo na tržište. Pa čak i da se formiraju neka nova preduzeća, takozvani start-upovi ili neka novo osnovana preduzeća na bazi tih inovacija koje su došla iz univerziteta, odnosno iz njihovih istraživačkih laboratorija. Tako da postoji potreba i mnogo mogućnosti saradnje, samo je potrebno da i sa jedne i sa druge strane se ljudi povežu i u tom smislu potrebno je nekako institucionalizovati tu saradnju. Da li će ona kroz konkretne ugovore koje bi potpisala preduzeća sa univerzitetima, što mi pokušavamo sad u zadnje vreme, naš dekanat je pokrenuo aktivnost da recimo potpiše ugovore o saradnji sa najpoznatijim preduzećima u Nišu i šire u Republici Srbiji, i gde se tim ugovorima može da precizira koje bi bile oblasti saradnje, između ostalog i primanje naših studenata na praksu u tim preduzećima u trajanju od 2-3 meseca, gde bi studenti radili u tim preduzećima, primali određenu nadoknadu za taj svoj rad i sticali praktična iskustva, jer se često nama na univerzitetu zagovara da nudimo samo teorijska znanja, a da naši studenti ne dobiju praktično znanje, praksu. Ovako bi odmah videli na licu mesta kako svoja teorijska znanja mogu da primene u praksi i naravno da oni studenti koji bi se pokazali, koji bi bili vredni, iskoristili tu šansu, mogu da dobiju ponudu kasnije od tog realnog sektora da se zaposle u tim preduzećima, što je šansa koju svakako treba iskoristiti u ovo vreme kada ne može tako lako da se dođe do posla. Што се однесува до соработката со приватниот сектор, со кои предпријатија има најголема соработка? Дали со малите, со средните или со големите предпријатија се соработува најмногу? To je lepo pitanje zato što
Evo, u strategijama svih zemalja Zapadnog Balkana ističe se značaj malih i srednjih preduzeća i ukazuje se na to koja je uloga malih i srednjih preduzeća u razvoju tržišne ekonomije. Oni sve više dobiju na značaju i veliki procenat, preko 95% ukupnog broja preduzeća jesu mala i srednja preduzeća. Nestali su oni veliki konglomerati, giganti koji su u staroj Jugoslaviji dominirali. Oni su u ovom procesu tranzicije bili gubitnici, mnogi od njih su nestali sa privredne scene, ali ne znači i da ljudi koji su nekada radili u njima i koji imaju određena znanja i postoji ta tradicija i iskustvo tih, ne mogu da osnuju svoja sopstvena mala i srednja preduzeća koja bi možda nastavila sa takvim ili sličnim programom kakvi su oni obavljali u okviru velikih kompanija gde su nekad radili. Tendencija je da se kreće ka proizvodnji i da se kreće ka sektoru koji je vezan za nove tehnologije, recimo softverski inženjering, za informaciono-komunikacione tehnologije, znači da upravo ti mladi ljudi koji sada na univerzitetima, na tim tehničkim fakultetima stiču najnovija znanja, pokušaju da te inovativne ideje pretoče u neke nove proizvode koje bi onda ponudili i svetu i po kojima bi bili konkurentni i u celom svetu. Колку е заинтересираноста на студентите за изучување на оваа гранка од менаџментот? Moram reći da postoji određena analiza kod nas izvršena na Ekonomskom fakultetu koja je pokazala jednu vrlo zanimljivu stvar, a to je da raste interesovanje upravo studenata za poslovno upravljanje, odnosno za menadžment i ove module koji su u okviru menadžmenta. Najveće interesovanje je tu studenta. Ви благодарам, професорке, за вашето гостување. Ви посакувам уште многу успешни соработки со универзитетите во Македонија и секако надвор од границите на нашата и на вашата земја и многу успеси. Meni je drago, evo, ja mislim da ovo moje gostovanje je početak tek saradnje i da se otvaraju neki novi putevi za saradnju. I повторно да имаме прилика да се видиме и да дојдете во нашата земја, се разбира. I da razmenjujemo iskustva i da sarađujemo u različitim oblastima, jer to nam je neophodno. Videli smo u stvari da ne možemo sami, da smo mi ovde na Balkanu upućeni jedni na drugi. Moramo o tome da se vratimo. Така, ви благодарам уште еднаш и ви посакувам убав и пријатен престој. Хвала најлепше. Почитувани гледачи, моја денешна гостинка беше професорката Сузана Стефановиќ, која ни доаѓа од Економскиот факултет при Универзитетот во Ниш. Видовме во разговорот за соработката со Универзитетот Гоце Делчев од Штип, односно со Економскиот факултет, за активностите кои што ги има професорката овде во оваа недела во текот на нејзиното гостување, како и за идните планови. Овде се одјавуваме, а вие останете во добро и пријатно расположение.